Pipin. Doka kabut tentang sih. Sing saklai press feedback sing bat kagawai tini ke sing haino mandai hati jora thadu mano puruk dari bagi himla ye thai seba sakna yang ma puruk bani sing jotono nukha si thadu marok no si pakhabi sing musuma kogrok no bukai saklai saklai tiara su ho tipa hastene eksuasi zona radrok boy Titi dari Paris bersembunyi tongki. Sini paikan buat bekali kau berkasih kasih saya ni tongki. Mungkin berapa sini orang ansau mungkin berapa sembunyi tongki. Debat enggak. Bagi hal kasih pada Putra Prodes Kongres Sekretari Abakan Tangyakso. Han Kokla, Han Sadayak Salima, Han Selmedia. Bagi siengna, apa anggar bersumina di his kana musuh. Hakenin tabo panses pano, nini do panses no di bari bit no kungo, bukan panses pano kai kenje. Nini hamna bagia, padi takut song, norok bebak nusiwo, tabo ni net di juga sing lama hinti tu. Nini besar putih salsa, putih sana musuh ko masa gelap, bukan saklo mo lengan musuh ko saklo mangla. Ini nini besar, nini hamna bagia, padi takut song, norok bebak nusiwo, tabo ni net di juga sing lama hinti tu. Joton Simon Thanai 9 November kaisa National Party ni kaisa rally wo sini bubagra belai ke borom gonang seng bono seng sino hani bubagra ni tabo wansui tongo bono kaisa party ni sigonsa je neta bai belai ke pudi jo sini rajano lazmaisa khaika aboni against to seng belai ke khadoi seng borok dofa sini tipra dofa seng hani bosa seng abono khaduman bagai seng tine khaduman ni himbotom khailaikia abono sini tine khaimani uddesho Kai seng tino khaduman rally ni bisingtoi sini o hasteni chief minister ni thani seng memorandum yapanai memorandum ni sini man sanmung kai seng o je sini rajano je hanang pinang khaimani abong kha belake chaya rajano hanang pinang khaika mane abo seng joto bosong je hanang pinang khaima klayo rajani opoman mane sini opoman o hani opoman abon bagino o sini rajani logi logi seng bebak bosong no opoman khainai no উপযুক্ত শাস্তির নাম কোনি সং ডিমান্ড খায়ো সিনি মেমোরেন্ডামো 2 নাম্বার ডিমান্ড হকাই যে সিনি রাজানো যাতে নেক্সট টাইম আন্টি কাই হানাং পিনাং খাইমায়াতै बिनि सेफ्टी तै सिक्युरिटी नि बागै जों बिनि एट लिस्ट कायसा पीजी पर्सनल गार्ड नि बागै जों डिमांड खाय तिनि आरो प्रोटेस्ट रैली खाय दङ निनि मु आन मुंखाय सन्जित देबबर्मा एमजेएम क्लाब नि सेक्रेटारि जों एक्चुअली आरो सुदो क्लाब या जों क्लाब उदुंना फना सिम क्लाब न सिनि अजे मान्दाय आमसायनि 10 टा एनजीओस सोनो सुबाखा आ 10 टा एनजीओ न तिनो जों आरो जयन सिविल सोसाइटी खायका जयन सिविल सोसाइटी नि लजि मुंबायनो जों तिनो आरो रैली खालाय दङ आवन लय आं बेबा आमसायनि सिनि मान्दाय आमसायनि सोनो जे
जौगानाय बनो खा कफर बाय हामबाया साव तामले हनबाबो सुदो सिनि जयेन्ट सिभिल सोसाइटी नि सामुंया अबो सिनि एमजेएम क्लाब नि सामुंया अबो सिनि दफानि सामुं आबोनय बेबानो सों आगो गयमा फाइनाय ताई अबो बा आपिल खायाव जे सुदो मानदाय सिमिं अंति का रैली खायमा बांलाक सिनि हास्तेनि बेबाग आमसाय न अंति का के रैली सिनि राजाना हामजागै सिनि दफाना हामजागै तंखाय रैली खायना बगै प्रोटेस्ट खायना बगै बुसखांबै खायना बगै आं कयु ताबो आं 9 October 2018 during the agitation period, some Congress leader he mentally and physically he tortured to our king Maharaja Pradut Kishore Devarma. So because of that we have some I mean the clubs we have gathered and we condemn about this physically and mentally I mean the harassment to our king Maharaja Pradut Kishore Devarma. Because of that we call this rally, protest rally. So this is our demand. At least we demand and we'll submit the memorandum to our Chief Minister through video Mandai, and our demand is to protect him, at least PG and the Prasanto Chaudhary who tried to assault and who tried to mentally and physically harass. We want and we demand to give some punishment to him. This is our